Tokoh spiritual Jero Mangkuma di Subagia nureksain, erupsi Gunung Agung sepatutnya ne preside kepikayunin bece oleh Keramu Bali. Letusan ipun sampun angkat tampenin kaon, santukan samian mejanten wenten semerti sahe tetujuan ipun. Tokoh spiritual Jero Mangkuma di Subagia, Rumah Subagia, Santukan Keramu Bali, stata nampenin becik kewentenan erupsi Gunung Agung. Krama sane wenten ring Bali sampun sepatutnya nih stata ngerestiti saha ngaturang suksmaning mana rumasuk ring erupsi Gunung Agung. Manut pinisepuh Siwa Murti Bali erupsi yang giri toh langkir janten utama kewentenan ipun saha sampun pikayunan ide. Sasi ke-6 nemonin bulan November kantos Desember wantah sasi Sabah. Sabah sani jagi ngaonang kuentanan abu vulkanik sani mangumbara. Risampune Gunung Agung sampun wusan meletus, krama mejanten muali manggih kasukertan sani mawit saking letusan gunung merupa material saha tanah taler jagi subur. Jero Mangkuma di Subagia ngelingan krama Hindu, mangda tan surut-surut ngerestiti bakti, mawinan luput saking kuentenan baya. Artai